Здравейте, днес ще ви представим новия Maklara Artura Spider, първият кабриолет на марката с високопроизводителен хибриден двигател и втори модел от серията Artura. Artura Spider идва със значителни подобрения в мощността, производителността и усещането за шофиране, които се комбинират с удоволствието от карането на открито и добавят ново измерение към Artura. Този автомобил е по-мощен и по-лек от предшествениците си. Двигателят V6 3,0 литра и електромотора вече генерират комбинирани 700 конски сили, като мощността на бензиновия двигател надвишава 200 конски сили на литър. Artura Spider е най-лекият кабриолет сред суперколите в своя клас, като тежи с 83 кг по-малко от конкурентите си. Вълнуващото ускорение е друга характеристика на този модел – от 0 до 100 км в час за 3,0 секунди, от 0 до 200 км в час за 8,4 секунди и максимална скорост от 330 км в час. Преработеното калибриране на трансмисията и новата функция за предварително пълнене осигуряват 25% по-бързо превключване на предавките. Подобрената реакция на окачването Proactive Damping Control и по-голямата спирачна сила при високи скорости осигуряват по-добра управляемост. Преработената изпускателна система осигурява вълнуващ звук, особено със свален таван. Електрическият сгъваем твърд таван се отваря за 11 секунди при скорост до 50 км в час. Artura Spider е най-екологичният кабриолет на Maklara досега, 108 грама въглероден двуокис, разход 4,8 литра за 100 км и увеличен електрически пробег от 33 км. Информационно-развлекателната система с HD сензорен екран позволява конфигуриране на усъвършенствани системи за подпомагане на водача, ADAS. Моделът идва с нови външни цветове, нови черни емблеми, стелт сребърни като опция. 5-годишна гаранция за автомобила, 6-годишна гаранция за батерията, 10-годишна гаранция срещу корозия и 3-годишен сервизен план. 20 конски сили апгрейд до 700 конски сили е безплатен за поранните купета Artura. Maklara Artura Spider предлага ново ниво на вълнение и удоволствие от шофирането, като съчетава върхови технологии, мощност и усещането за свободата на откритото шофиране. Дата на пускане на пазара – средата на 2024 година, в зависимост от региона. Hello, today we will introduce you to the new McLaren Artura Spider, the brand's first convertible with a high-performance hybrid engine and the second model from the Artura series. The Artura Spider comes with significant improvements in power, performance, and driving feel, which combine with the pleasure of open-air driving and add a new dimension to Artura. This car is more powerful and lighter than its predecessors. The 3.0-litre V6 engine and electric motor now generate a combined 700 horsepower, with the power of the gasoline engine exceeding 200 horsepower per litre. The Artura Spider is the lightest convertible among supercars in its class, weighing 83 kilograms less than its competitors. Exciting acceleration is another feature of this model: 0 to 100 km per hour in 3.0 seconds, 0 to 200 km per hour in 8.4 seconds, and a top speed of 330 km per hour. The reworked transmission calibration and the new pre-fill function provide 25% faster gear shifting. Improved proactive damping control, suspension response and greater braking force at high speeds provide better handling. The reworked exhaust system provides an exciting sound, especially with the roof down. The electric folding hardtop opens in 11 seconds at speeds up to 50 km per hour. The Artura Spider is the most eco-friendly McLaren convertible to date, 108 km CO2 4.8 L 100 km, with an increased electric range of 33 km. The HD touchscreen infotainment system allows configuration of advanced driver assistance systems, ADAS. The model comes with new exterior colors, new black stealth emblems, silver as an option. 5-year car warranty, 6-year battery warranty, 10-year corrosion warranty, and 3-year service plan.
20 horsepower upgrade to 700 horsepower is free for earlier Artura coupes. The McLaren Artura Spider offers a new level of excitement and driving pleasure, combining cutting-edge technologies, power, and the feeling of open-air driving freedom. Market launch date, mid-2024, depending on the region. नमस्ते, आज हम आपको नए मैक्लैरेन आर्तुरा स्पाइडर के बारे में बताएंगे। ब्रांड की पहली कन्वर्टिबल जिसमें उच्च प्रदर्शन वाला हाइब्रिड इंजन है और आर्तुरा सीरीज का दूसरा मॉडल। आर्तुरा स्पाइडर में शक्ति, प्रदर्शन और ड्राइविंग फील में महत्वपूर्ण सुधार आते हैं, जो खुली हवा में ड्राइव करने की खुशी के साथ मिलकर आर्तुरा को एक नई आयाम देते हैं। यह कार अपने पूर्वजों से अधिक शक्तिशाली और हल्की है। 3.0 लीटर V6 इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर अब मिलकर 700 HP उत्पन्न करते हैं, जिसमें गैसोलीन इंजन की शक्ति प्रति लीटर 200 HP से अधिक होती है। आर्तुरा स्पाइडर अपनी श्रेणी की सुपरकारों में सबसे हल्की कन्वर्टिबल है, जो अपने प्रतिद्वंद्वी से 83 किलोग्राम कम वजन रखती है। इस मॉडल की रोमांचक त्वरण एक और विशेषता है। 0 से 100 किमी घंटे में 3.0 सेकंड, 0 से 200 किमी घंटे में 8.4 सेकंड और अधिकतम गति 330 किमी घंटे। काम की गई ट्रांसमिशन कैलिब्रेशन और नया प्रीफिल फंक्शन 25% तेजी से गियर शिफ्ट करने की सुविधा प्रदान करते हैं। सुधारित प्रोएक्टिव डैम्पिंग कंट्रोल सस्पेंशन प्रतिक्रिया और उच्च गति पर अधिक ब्रेकिंग फोर्स बेहतर हैंडलिंग प्रदान करते हैं। काम की गई एग्जॉस्ट सिस्टम रोमांचक ध्वनि प्रदान करती है, खासकर जब छत नीचे हो। इलेक्ट्रिक फोल्डिंग हार्डटॉप 50 किमी घंटे की गति पर 11 सेकंड में खुलता है। आर्तुरा स्पाइडर मैक्लैरेन की सबसे पर्यावरण अनुकूल कन्वर्टिबल तकनीकी रूप से अब तक 108 G किलोमीटर को 24.8 L 100 किलोमीटर है, जिसमें 33 किलोमीटर की बढ़ी हुई इलेक्ट्रिक रेंज है। HD टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम उन्नत ड्राइवर सहायता प्रणालियों ADAS की कॉन्फ़िगरेशन की अनुमति देता है। मॉडल नए बाहरी रंगों, नए काले स्टेल्थ एम्ब्लेम्स विकल्प के रूप में चांदी के साथ आता है। 5 वर्षीय कार वारंटी, 6 वर्षीय बैटरी वारंटी, 10 वर्षीय जंग के खिलाफ वारंटी और 3 वर्षीय सेवा योजना। 20 HP अपग्रेड से 700 HP तक मुफ्त है, जो पहले आर्तुरा कुपे के लिए है। मैक्लैरेन आर्तुरा स्पाइडर नई स्तर की रोमांचकता और ड्राइविंग की खुशी प्रदान करता है, जो कटिंग एज तकनीकों, शक्ति और खुली हवा में ड्राइव करने की आजादी को मिलाता है। बाजार लॉन्च की तारीख 2024 के मध्य क्षेत्र के आधार पर। Здравейте! Днес ще ви представим новия McLaren Artura Spider, първият кабриолет на марката с високопроизводителен хибриден двигател и втори модел от серията Artura. Artura Spider идва със значителни подобрения в мощността, производителността и усещането за шофиране, които се комбинират с удоволствието от карането на открито и добавят ново измерение към Artura. Този автомобил е по-мощен и по-лек от предшествениците си. Двигателят V6 3,0 литра и електромотора вече генерират комбинирани 700 конски сили, като мощността на бензиновия двигател надвишава 200 конски сили на литър. Artura Spider е най-лекият кабриолет сред суперколите в своя клас, като тежи с 83 кг по-малко от конкурентите си. Вълнуващото ускорение е друга характеристика на този модел, от 0 до 100 км в час за 3,0 секунди, от 0 до 200 км в час за 8,4 секунди и максимална скорост от 330 км в час. Преработеното калибриране на трансмисията и новата функция за предварително пълнене осигуряват 25% по-бързо превключване на предавките. Подобрената реакция на окачването Proactive Damping Control и по-голямата спирачна сила при високи скорости осигуряват по-добра управляемост. Преработената изпускателна система осигурява вълнуващ звук, особено със свален таван.
Електрическият сгъваем твърд таван се отваря за 11 секунди при скорост до 50 км в час. Artura Spider е най-екологичният кабриолет на Маклара досега. 108 грама въглероден двуокис, разход 4,8 литра за 100 км и увеличен електрически пробег от 33 км. Информационно-развлекателната система с HD сензорен екран позволява конфигуриране на усъвършенствани системи за подпомагане на водача, ADAS. Моделът идва с нови външни цветове, нови черни емблеми, стелт, сребърни като опция. 5 годишна гаранция за автомобила, 6 годишна гаранция за батерията, 10 годишна гаранция срещу корозия и 3 годишен сервизен план. 20 конски сили апгрейд до 700 конски сили е безплатен за поранните купета Artura. Маклара Artura Spider предлага ново ниво на вълнение и удоволствие от шофирането, като съчетава върхови технологии, мощност и усещането за свободата на откритото шофиране. Дата на пускане на пазара – средата на 2024 година, в зависимост от региона.